Kako bi grad bio što prohodniji i spremno dočekao nove snježne padavine, jutros u 5 sati u centru Cazina počela se provoditi šira akcija čišćenja trotoara i gradskih ulica. Uz radnike čistoće angažirano je i 15 lica s evidencije Biroa za zapošljavanje Cazin te dodatne mašine, pa je planirani posao i urađen. Kako bi kontinuirano pratili stanje na terenu, tokom vikenda je održano nekoliko sastanaka predstavnika općine, službe civilne zaštite, komunalno-stambenog fonda, javnog preduzeća čistoća i drugih relevantnih službi. Njihova opšta ocjena je da situacija vezana za zimske uvjete na području općine Cazin nije alarmantna, no da će se i dalje pratiti stanje na terenu, naročito jer se najavljuju nove snježne padavine. Ibrahim Tatarević, direktor komunalno-stambenog fonda, i Said Mujić, šef općinske službe civilne zaštite. Kao što se može i vidjeti, mi smo u sklopu i aktivnosti oko zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva uložili dodatne napore da očistimo snijeg koji se nalazi na gradskim ulicama i kao što možete vidjeti u završnoj fazi čišćenja, a pošto je najavljene snježne padavine za ponedjeljak, utorak i srijedu, da bi sprečili eventualno neke neželjene posljedice, smo krenuli da se grad očisti dodatno, angažirajući dodatne snage, dodatnu ljudsku snagu, i mogu reći da se zadovoljstvo možemo ići da smo ovaj dio grada očistili, da je saobraćaj i pješaci mogu se nesmetano kretati gradskim ulicama. Na području naše opštine stanje zbilja nije alarmantno, snijeg je u granicama dozvoljenog, javne službe sve funkcionišu u skladu sa svojim normama. Mi smo ova 2 dana mislili na službu civilne zaštite. Znači, uveli dežurstvo u službi, šaljemo i redovno operativno ove naše izvještaje, pratimo stanje na terenu, šaljemo redovno i neradnim danima izvještaje. Jučer smo imali jedan sastanak u kabinetu kod općinskog načelnika na kojem smo analizirali funkcionisanje zimske službe i realizaciju programa zimske službe. I na izvjestan način možemo biti zbilja i zadovoljni sa uspjehom i rezultatima i radom programom realizacije programa zimske službe. S tim što smo tražili od izvođača radova, odnosno javnog komunalnog preduzeća, mada je grad i bio čist, da još kvalitetnije bolje očisti trotare, ulice i ovo. Načelnik općine Cazin Ermin Ogrešević ističe da su ove aktivnosti poduzete kako ne bi došlo do gomilanja većih količina snijega u centru grada i kako bi svi učesnici u saobraćaju imali nesmetan prolaz. Znači, izvršili smo dodatni angažman čina, dodatan angažman ljudstva. Prema izvještajima s kojim raspolažemo, svi utvrđeni putni pravci za čišćenje redovno se održavaju i prohodni su. Znači, pratimo, rekao bi, situaciju u kontinuitetu i naravno uvijek smo spremni da angažiramo dodatne kapacitete. Naravno, s drugog aspekta, evo kad govorimo već o snijegu koji ima, naravno, utjecaj na odvijanje saobraćaja i svakodnevno komuniciranje, s druge strane nas i raduju. Moram javnost obavijestiti da je vrlo značajno da pada snijeg zbog suše koja je bila. Ako se sjetimo da dug period nije bilo niti kiše, a niti snijega, i ovo će zasigurno, kad je u pitanju stanje vode i vodoopskrbe, da će ovo dobro doći za naše bunare. U stvari trebalo bi još padavina, bi trebalo da se saniraju posljedice štete. Tako da, evo, uvijek na jednoj strani to gledamo kao poteškoću, međutim na drugoj strani treba gledati ovo kao na blagodat, jer u stvari zasigurno ćemo biti zadovoljni kad u kritičnom ljetnom periodu kad budemo imali vode, zato nam trebaju padavine. Općinska služba civilne zaštite uputila je poziv svim pravnim i fizičkim licima da se angažiraju na čišćenju snijega ispred svojih ulaza i sa trotoara u dužini ulaza. Iskoristio bih priliku, pošto je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, sad je u obavezi pravnih fizičkih lica i građana kompletni da čiste snijeg sa trotara, sa svojih ulaza, sa javnih površina, sa kojima graniče oni, ali na takav način da ne ugrožavaju komunikaciju i građane kod prolaze, znači vozila i građane i trotare, a kontrolu o sprovođenju ove naredbe i ovog poziva vrše naša komunalna inspekcija i komunalni redari.
U Komunalno-stambenom fondu ističu da su unatoč lošim vremenskim prilikama svi putni pravci čije je zimsko održavanje u nadležnosti fonda prohodni i da nije bilo zastoja u odvijanju saobraćaja. Zbog zimskih uvjeta na putevima i dalje se vozačima sugerira maksimalan oprez i podsjeća na obaveznu upotrebu zimske opreme.